Muri Guinea Conakry haravugwa urupfu rw'umuntu umwe warashwe mu bushyamirane hagati ya polisi n'abigaragambye batifuza ko Perezida Alpha Condé aguma ku butegetsi nyuma ya manda ye. Mu Bufaransa icyo gihugu cyemeye guhuza ingabo zacyo n'ibihugu bitanu bya Afurika mu rwego rwo guhangana n'imitwe y'intagondwa za Kisilamu mu gace ka Sahel. Muri Nigeria imitwe ibiri yari imaze igihe ihanganye Zamfara mu majyaruguru y'igihugu mu gihe kirenga imyaka 10 yemeye gusinyana amasezerano ahagarika imirwano. Intumwa za Misiri, Ethiopia na Sudani zahuriye mu nama mu mujyi wa Washington muri Amerika mu rwego rwo guhoshya ukutumvikana ku ikoreshwa ry'amazi y'uruzi rwa Nile. Naho muri Turkiya Perezida Recep Tayyip Erdogan yavuze ko yiteguye guha isomo rikomeye umurwanyi Khalifa Haftar uyobora ingabo zigenzura igice kinini cya Libya nyuma y'uko yishe amasezerano yo guhagarika imirwano yasinyiwe i Moscow mu Burusiya.